Ćao Šećeru, evo što imamo danas za vas za prodati. Ovaj stan bio prvo za iznajmiti, sad stoji za prodaju. Stan se nalazi u visini, u suštini 13-14 sprata. Zgrada je 2000 godine završena, mi imamo sve zajedno, znači 87 kvadrata, podijeljeno na 2 etaže. Ajde da ti pokažem rez, znači tu imaš mjesto za perilicu i sušilicu. Onda, znači, trpezarija, kuhinja, ovdje je primaća soba sa izlaskom na ovu predivnu terasu. Šta reći, fantastičan pogled. Gdje god da se okreneš, možeš cijeli Beč, znači, da pogledaš. Znači, kako sam rekla, u suštini u Google Gasa u 11. becirku, mi smo na granici između 3. i 11. Ubant je odmah pred vratima, malte ne 3 minute. Stan se dijeli znači, na 2 etaže, mesenet stan kao kuća bez bašće, imaš 3 terase. Uz stan ti pripada 2 podruma, ovdje se dolazi znači, u stan. Cijela zgrada u jednom kao rund, znači u okrugu. Ima svoj šarm, ima znači, svoj karakter, tako rečeno. Na desnoj strani imaš kupatilo, znači sa ovim fantastičnim pločicama i kadom. Isto tako znači svjetlosti po danu. Stan faktički možeš isto odmah da iznajmiš jer elektrobefund isto je odmah napravljen. Imaš toalete sa ovim umiljonikom i to je špajz. Faktički imaš 3 špajza i 2 podruma. Ovdje se nalazi jedna velika primaća soba, krije se sa fernveme. Također imaš izlaz na 3. terasu. Zgrada je, sam već rekla, malo u okrugu. I od lokacije je stvarno fantastična, znači možeš ovaj stan znači, da kupiš kao kuću, znači tu se ulazi na 2 etaže, jako je dobro, znači kad imaš decu, znači možeš ti gore da budeš ili oni dole ili drugačije. 87 kvadrata, 2 podruma, 3 terase, stoji znači sad samo znači, za prodaju, samo kod Klasan Apartment Immobilien, ugodan dan ti želimo.